हेलो नमस्ते तशिदिले आई होप आप सब अच्छे हो नंबर संगमा देवी रे थरिंग इमोज द ओनिंग खप्से सदु ले दिसरा अनि थरिंग इमोलन त निमंगी सुम्स ने खप्से सदु ले दिसरा अनि थरिंग या दिस हुरबो रोजि छिने जुम्बो रोजि छिने खप्से सो शाव सुम्स खप्से लना nga ye goy lepta thusun gor goy अनि खप्से लना या खप्से ngamo ni खप्से छगु salty the sweet variety ni ra hini yang khapse ngamu digaega da khapse ngamu sa ji tharing ti sinye nga yabu de switching me hini yang try to share idea to this you ani nada use share me simple ata use share ngara dia ani oh ya da tharing khapse di sugo dinge te ora tischi 당슈 아쟁염도 말 믹스 치고라 약부치네 믹스 치사베 넥스 아자디 엔티도식 통그르다다 엔티도식 차자나 안 퍼펙트 차자레 삼라 아다 제시도 넥스트 추날치니 믹스 치네기 아다 짐바 아다 디스 하드 샤우르다 호야 아리 땅이 갑제스 스타트 치제임 डिजाइन मंगबुशिंग में ता डिजाइन एंड दो स्टूडियो सिंपल सा शुदरा अनि याबुरो छै रे समगुता खंडरो छना दा लास्ट लता रा दा दिगांसा थाइना अजय दीपिका डिजाइन लेला शु दिसुरा या तंटे रोज मशीन में शिंबा दिस खाबो थंगुदरा डिजाइन मंगबुशिंग में अनि दी डिजाइन लेला शु थंगुदुंगारा अनि दिरा से शौरा Thai naja Deepika design chikpa dosh suarisha khapse gangza design se mingyo yachwa ta che mi do design mong bushing me angat ta khapse so da mi do nga phungom jo chelingi do phungom chu to yushinu mitsena suishing samar ngesam jul ta ya this design zuma so de ta chegyo me hamas ta design dikhai la orishinu camera sa chik ta chair sam gid dechra ta anje swam mu da sadan jiro do dran sod khabze shimbaden zo peje ta khabze design diga stage so shoy ta final stage la leora go ready chine sa ta di chora ta deep part di boring chasho rishni ngejido unna ora nga deep fried do che go che me hinia start nge chizara da and the chigo jara ngara ran se o jara di yokta she go ndi be bela tanda ri ya ko cho milam yuda nyam do nge pheboro ba changma lo la lo sa ta shidile changma kusu deu yu milam yu ani lodi ni roba changma shedo happiness mangbojik tha blessing mangbojik kinlewe mulam yora ani ni robodin zo lose yakbo celebrate chidi yugire samgidura ani nga da losa do celebrate chiwo mara hene ya the people of the lobjon chiwa next tuju diga spend is next ani losa khadule na yang khapju sadu do yuli do unora an hondi kengi thanda khabjing yogda langsa Okay, any color dark brown doji tungi do adi khain lani ata use shira kesi mada use china ni color light dosh di re samgi do mada nga use che go mi diga singi ata use chemba kyo adi thon da she ju color ditan gor ani okay finally I'm done khapse gangza deep fry cheese ra tha saga shalaja tha khapse andi ro chashra khapse ngamo simple design simple chashu di so shey ni tanda dela ani tanda nge go riri ro so sa woni andi chashning je kame experience me we ta di detung da tanda di sopta sugistu di sopta di kharla nam di phiba sopta da marra di sopta di lahol ga ji re da ani lahol mi din zoi de la kurkur marchuli ra this of this chick swisha ngira shimba changma nge ande dos to sandara
je crispy chash 이거 좀 다링도 방았어 오늘 오라 actually expectation pa peak chash dira 오늘 오라 이 expectation pa peak chash dira 다 mi changma khalor da khapse solution go lan ende amara nge do mi khashi ira cooking ya ko megyo khapse machine gyo ende kesi khapse solution gi mena ni nge chi recipe chinji ditta ne sona ya digre kajin la ya ko shash one gora tore juma ta me da o sya ko chashra o sya ko na mi kheba din zu pa nge o sya ko la de ra shimba nge pa we tsena da nge pe a ko sho ta okay ni I video chinju din now do na video de la like chiro na kuji comment chiro na khapse di khande ro ji ga sokta ya semdu semdu do sha anji hondi comment chiro na nga video di share chiro na nga anyam do channel sawai na channel subscribe chiro na kuji nyam do bell icon press chetimba majia thank you so much for watching we'll see you in my next video